January ni somthum le pakhat kumsang ni somne le paruk ania indun ni ania in zawai in jibe le vekule vaina zpm lampang chuan izo press lapa Lengpui airport Hralh Chungchang press conference an ron naya an ron Sihphir chiang khop maya CBI kaulu nge an tum thu ten soya tiang ani taxi a chuan MNF favina tamrunan ron soi thin ho te kha a thleng dik ngei don em nge lawin an khur lem mai don video ngai Cái thang bảy ko cần vụ cái chữ chủ la cần ra mặt hiếu thiên meeting là event Indian Air Force in Lengpui le Sihphir ram an ho to Chungchang por chona huna min tro rom la lung thu ka soya kan ram him na tulata na ZP party Eurofim tak pu chung le ram lak dan acquisition dan dik taka IAF le na ram ho tir tura amhala na karon hong swak do na ni zau taka min pon za sakurin kan min albo acheu pakhat na atirin IAF tiyan zo kuitla area ram lunglia ram acquire andua the Mizoram Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2016 atoizong MLARR 2016 mga mala antum zita lima sila nini hariat samni sompoliata IAF Defense Ministry lamin Mizoram Chief Secretary Nena zo puitaram acquire antum chu andulo thule mun ben chao anzon je thu khanin le mun zon ui turin Mizoram Chief Secretary ano nge nei ni som panga sari samni som pakwa headquarter Eastern Air Command IAF chuan Secretary Revenue Department nena Lengpui Airport chevela le lungdai tlang du ram duang an mo thule DCI zo chu mala tura khiat kian le no objection certificate te an mo thu a khiat tira Revenue Department chuan niriat thasari sani som pakwa khan DCI zo nena khiat tina bein atul anga survey tu le report to headquarter Eastern Air Command Silong le na submit turin atia IAF in Ministry of Defense atang in principle approval an hu thuai chu hil tu tak ni in additional DCI zo chu single point contact among tu le technical area requirement thilang ko ni tu tana bang turin MNF sarkar khan arwat ani ni somni por September samni som ko khan azu DC chuan senior officer in charge administration headquarter Eastern Air Command nena ramman po chengza somre panga per square feet ani thute in principle approval on to thute ramla tun hun nei ramman changkai lo bareng nen ania khotol mi te pon hansan an siam lowa environment clearance le rehabilitation ko engma chul ti chul awmlo tin lekha athunani tichuan additional DCI zone chuan Command Air Force Defense Office Silong nena ni som tharuk sang ni som ni khan no objection certificate chu athun ta a he lekha hian chu no objection certificate chu IAF le kharum thon mi som ni pakhat tharuk sang ni som pakwa ami be chan ani tho ata langbo ni thakwa sang ni som ni pakhata DCI zone chu defense a state officer gawati nena GPS coordinate sa thap survey map thonin ram nei tu tele thutlanga te ne until put te soi ku na meeting ko ni som ni panga thakwa sam ni som pakwa nei to thu te ke ti to ka hemi chumian an put te soi sel an nei te ram document le report te ulu tak en ni ko ani thu te ram man tu soi fel ani thu te le ram man po an soi ho dan chuan square feet a thum te jani songa te ania atowa ramman po an pom tan thita ka chu chengza somle panga per square feet ani thu IAF na hian share tirani DC additional DCI zo puta indoor le malanga tula thule na sang takpe ani awangin outright purchase of land le negotiation chu DC level hian
ma alazun tasilani Rofitler up 2013 section 9 le section 40 dan to chanin state of government thu le na ani amin social impact assessment chu national security hill ani awang le aman mo thla ko wangin danina phalangin SIA hi exam ani ta a SIA exam hi chu ti thila sarkar salama ko be from to chin ani ramchu compulsory acquired to preliminary notification section 11 in thu le na pe kangin ni som panga thanga sang ki som ni panga revenue department chona chota a IAFT and man mo wang section 11 clause 5 in final declaration notification choma a preliminary notification na putet chin felna thani chu IAFT yan sarkar an nge na ram nei tu tenen ani ni pia rol fel to thu an se wangin halsa anni Revenue Department din IAFT DCI so the final declaration notification chu tura anon din chu Revenue Department chu section 11 we mala tu te ala felem ti da in aput angakian masak adwa wangin ni ko thasari sang ni somni ma khan DCI so li lekha pe in zo na siaming Revenue Department chu an thil tu te adil le te ani ni som panga thasari sang ni somni panga DCI so chhanga lekha chuan ram nei tu terem ti na tele chu dang te ti felani thule section 40 clause 4 in malak da tu asolte tam tak zo kim ani tu te soin section 19 mangin declaration final notification so tura adil chu preliminary notification so ni som panga thanga sang ni som ni panga ta chiara ni som ruk pani na ni som ni pasari thasari sang ni som ni panga revenue department chuan final land acquisition notification a chota ani ti chuan final notification chu ani ta wangin land compensation award kho za sum ko pasari no sum sari pariat singa sanga za sum nga panga chu defense a state office gawati in DCI zone account na a deposit to thu chu DCI zone ne na ni ko thasari sang ni sum ni panga khana ke tira DCI zone chuan ni som ni pali thasari sang ni som ni panga sarkar approve adil tapoka Honorable CM na Lengpui ma ni som ni pasari tharuk sang ni som ni panga ni som ni paruk malam akhan DCI zone account na yan sum ni thun tel alo ni dai to Honorable CM approval la atanga ni kuana ni khat thasom sang ni som ni panga compensation ni khat thariat sang ni som ni panga compensation award approve in emini vekian DCI zone chuan order for possession of land chu achwa zui beta ani hemi chin hi apoi mo zual document tam tak a oma awaya la chu pek khan hunte a heka ani nin oma ko akal theya apoi mo zual a connecting ho kha ikhan kan han da chu kani isoi som zela ku Honorable Chief Minister in approval update Chungchang amaida han soita ila Ethili kan siat ben azoli situ local puisi to turin siat tirania hil omsia zo fi ani hu in a document kan ko wa chung document chu en ani nu a sarkar masalam huna thui takpal pui aloni to ti le sumpo sanction ani to ti hiat ani ta a mimaram ni tu tele alei tu te inkar thil ani awangin achungarok na mi hian tuna chuan ani ang anga kalpui ni mai to se di in CMP na file akin ma ni som ni pasari tharuk sa ni som ni panga Lengpui le Sihphir maram nei na sum chu Mizoram rural bank azodi si account na an lo thin fel der to ani ti kan soilan to kha sarkar ma sagun laya an lo ti to tele ZPM sarkar nuwa revenue department in fim khut hei ang pera akal pui dan enin ani ang akal pui ni mai to se ti chu CM tan chuan ti om tak ani ole he thila hian zui tu tam tak a om nge yanga mi buite pon thu di khriat hi kan chan ko ani awangin ZPM party chuan CBI Chhui tir nge kan duani
CBI Chhui tina turatana mala turatan po hian Revenue Minister kal chokta Pula Road ki ma Treasurer MNF Zer Headquarters ni me Revenue Minister ko kumngalai lo ni tole Pula nun mo chuangu MPCC Senior Vice President tehi ani po hi sang ni som papo chang sang ni som ni mani chunga Mizoram Chief Secretary lo ni kha ani ya ani po hian soi du se chuan soi tu tam tak ne anga anni pani hian CBI a hian FIR thelu nei se kan duwa kan lo wai jam do na ni an thelu ngam lo ni chuan enge mol hau an nei nia kan nga ya an thelu ngam ngei po kan ringa IAA ram kai noya ni buiten thil dan dik tak kan siat fi pha thei don ani uluk taka dokumente han ena han chuya an lo in dor ton to dan te ane han en le thian MNF sarkar la khan an lo ti fel thui to le a an kuya an puna tu yan pe a lo thei mai turin eng kim kha an lo pe to ni MNF khan IAF ne na hian chatu na tan Mizoram le lung hi an lo phal felvik thei mai don tina alo ni ya mi buite pon kan khelo review mai thei ni Sihphir le Lengpui ram Chungchang aram bi khila minglam ate hian puro minglia na Lengpui area le puzoram thanga Sihphir ram garden pass number LSC G72 of 1990 le midang pathum te anni ei sarkar le kha anin do ton na chiang takin om bekani heng ba ka hian he thil kai hoi khe tura ngai politician te MNF mi si hun lai kai hoya le in do ton na kal zela a khe ve thei tur ma kan ngai te chu pularo ki ma ex revenue minister te ani minister hun laya in do na hi kal chho ani poi moi explaining board vice chairman hian rangzo kamhala turin DCI zone anor thu kan huwa tuna Congress Party senior vice president ni me kulal mo chomo hi MNF laya IF ne naram thak tuma mala khunlai khan ni so pani thani sang ni so pakwa changa ni so ni pakwa thla sang ni som ni pakhat chu kum thum chu Mizoram CS ania khati hunlaya di seat and call to GAD changtu chu puzoram thanga ex chief minister hi ani bo ani anni hian thudik soidu se soitur an nei lom nge yanga an ngoi ral don nge thudik in thup an bo do ti chu kan ha ka thup mai ani MNF sarkar in ram khal tura bala ma alula dan himlo te IF ne na indor ton na tehi apulunga kal tuma indor na outright purchase with ani Mizoram in whom him na kanne Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 te Mizoram Land Revenue Act 2030 tehi al indor na kal choreng reng akan soilan ani lawani outright purchase an rem ti lo na soilang mi lovin IF ne na hin ram hi hak an lo tum le ani anin do na an en khan IF ina le kha anon thon te Mizoram sarkar ina thon te kha reng reng akan outright purchase ti hi ala em maya ka chaw article 371G of the same to MNF party te hian ram him na soilang du mi lo he ti anga ma lo lai nationalism ken to party tingam tu an ni se do ni Mizoram Land Acquisition Resettlement and Rehabilitation Act 2016 dan up no to okha atula nga chuan pan the ni ti po a he chiang tu an ni heta MLARR Act 2016 hi 2017 na kha Mizoram ban kla kan ni lawe din high court in an no la nol ma sela thil tu la chuan man kha
an rem ti thawani atira chang renin ramla tuli tin zone ni sa ani ti document chang tin a hiat le a August ni sang ni som poriata Mizoram Chief Secretary nena IF10 ram an mo thu an khena September ni khat sang ni som poriat hian Lengpui ram ni tu hian CS nena ram ani thu a khen nga la ni som ni pani January sang ni som pakua di sia zo ni CS nena le kha athuna phei chuan Kheram pani pa khi Aizol district a mun ran chang dang awm lu thu azia khielani August ni CS in IF10 ram an du thu le khamanga BC Aizol khil khan anu loka mi pakhatina ramma nei thu arang sit no mai thei te kha mantrang ei tum te hian uluk tak hian engkim hi atira chang hian an lo ve khiawani lo mo ti hi ngai dan thei ni som ni pani January sang ni som ko a BC Aizol charge la tu in CS ne na le kha thuna phei chuan Aizol district a Lengpui ram ang tukaram remi khoya ma kundang om lawani atia chumai ni lovin Aizol district a Sihphir range Sihphir tlang dungki atlang asang berani ati bapani khatia khan tin zone nei ranin ramla tu Chungchang a ko hian ma an lo la ani ZPM sarkarin thil omdan alo khiat azir chian nu in MNF in ram khal alo tum dan outright purchase chu ahim lo zia in lena puisun dan ang thapa malak tha ati angin malak sui anita a tuna ai teram la hi a ho tir len lis kal phui tu alo nita ani Defense Ministry chuan form of sa mangin rule 7 manga aron deal huna state of clause rule 7 clause T clause A clause A mangin a ho deal theya outright purchase Chungchang hi ngai to che ngai khop maya Mizoram revenue dana mo le no question dana bo outright purchase hi om lobani notification mangin chief secretary in mun jim te kong lai tu renge mo Aizol ku pui chu amo special de takati ngai ram jim te poi tok lo china te chon notification mangin an lo ti ve china ni mai thea amaro chu he tianga ram lei lung mun poi mo lu tu le zau tak pek na tu ta na outright purchase anga an lo indoor char mai hi amma kan tia ZPM sarkar chon hei him lo ngai March sang ni som pakhat sang ni som ni panga a assembly session a revenue minister in right to fair compensation up 2013 aput lua house in a pomta dan mangin him takin Mizoram mi puite himna le ram himna ngai tu chungin ZPM sarkar khan uluk taka ngai tu chungin ala lon chota ani ZPM sarkar hi lo piang lo ta se Lengpui ram le Sihphir ram chu le na pui son dan po zom mu mal lovin MNF sarkar khan apulungin chatuana dan IF ne na hian alo khal don ti hi anin dor dan zong zong a hian achiang em mani en thuwe an soi ti ta kan ngai changa press conference ne an ko ta nimina congress pon kong zok te an hoi hot ta kan thil ti dan kan chianga an du te han soi phot se i ma da yang kan tia voina elan tu hian zoram mi puite ne na khudi kan buang chok ta ani dan ang taka IF ne na rami ho tir tu alo ni ta awangin Lengpui le Sihphir ram hi DC Aizol puta a ta ani tu la hian chulai ram le khilai ram chu tu puta le ta pi chu dan ang takin DC Aizol ram la tu tura thune na sarkar da pe kuta aluta ani Mizoram sarkar kuta aluta tina ri chu IF kuta list a ho tir tu chu kan soi tong khan dan ang takin Ministry of Defense IF chuan Mizoram sarkar aron deal alangai don chu
asoi masa sa ten an soi o wa ringot hian thil hi ani ngot lo tuna kan thil soi te hi kan journalist kan thopui ten in khechiang duwa a supporting documents zirchian induni on MJF committee big tan chuan pek kanin homani pula doma kai koi sarkar mi koi sarkar hi heram leina thila hian akut afai le a kan chuan kan chief minister pula dom hi kum som ai siam tura kan voucher ani boka he thila na kutak fai ni ti kan ria a kut fai lo angangai kan omani chuan lipse kan ngamani ke revenue minister po hian kangama mi pui ko to om kan niya politics in beginner rimota he thili toplo se ti hi kan du tu samani tu te ne lange he ram man ni alu ti te tu te nge man chang ei ti te hi mi pui khiat cha zo tak ani nge yanga hunin alaron highland nge i be IF tena Lengpui le Sihphir rang defense nila an mamo thua hian India sarkar chuan air defense atan amamo le ti phatwal ani lama amaro chu sarkar kal to tele IF te indor na hi azia uluk ta kan chia hian lung a chi ani enga tinge kan mam dan himna Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 te Mizoram Land Revenue Act 2013 te MNF in answer 14371 G te ko kan ram him na turatan hian an lo lek lam mi lo lek BERF 1873 chuan in that line permit min pe a non tribal ne na ram tiral phalom na te tin Land Revenue Act 2013 pon Mizo po ni se Mizoram chen an ni lo chuan Mizoram aram pe a phal lo ni chu tiang khop chu kan dan te hian min hum hi ma chu tiang ani la ya an man ro soi la em chin te nam party in ti ten soi po an soi ngam lo mai hi ama kan tia tin outright purchase anga thui da mai ma an lo la to pi kan an hu te hian alung chet thla ka apoi em ani chu wang chon boina press meet te ma a kan thuron puan so hi azau theyang verin zoram mi pui thea sia sela in pu mo na sakli rimota politics bola top lo se ti hi kan du dana ni zoram lalpan mal som lo se kan lo me in along pui chu kan ki to panga ti khan helama tramin hey kan legal board chairman ten oma legal department chairman te GS an oma tin helama kan EOBI te ko an oma tin kan person ten boka nang ma ni lama tangin soi du zo na ang chi tan hong pak mai la import lang te wini ti so te Helai kan do na san na rum ta ko hoi ni ko ta ni na a tiang a kan lu kan ti kan so ta hi ko ti kan ni ki sta kami ti to tu hian kan ne ang men ni tu khana mai ti ni ma ala to e mo na tu ne Heta statement kanon soi tong khanin kanan sarkar ta helahi DC le additional DC DCI o tu hena loken ko se turan thu nei na khape lo alo ni awang khan any ZPM sarkar chong kan khelo rei ang ren khop mai chon revenue department in he thung hi thui takan lo kan kuya IAF in hey ram man tur po kan ti fel to ram man tur po kan ron transfer the do ne Ministry of Defense IAF chon approve to ti kha DC na ke khan
adik don lo tok mai Mizoram Sarkar chuan March ti som pakhat sang ni som ni panga right to fair compensation Assembly House alo kulu to sia tingin dan anga ti lo kha an haule ani ome the chuan revenue department a preliminary notification kha aron deal ta chu tu step na khan vekani preliminary notification and deal ang som the chuan Revenue Department chuan DC ne na preliminary notification pay in right to fair compensation up 2025 pangain heram hila turani a outright purchase chu arem loveti in preliminary notification chu DC a peluta chu preliminary notification he chuan he ni inti turani final notification chu athen tur chuan he ni inti turani din DC a khan a petani tuna iron zona akhan outright purchase tu anga kalpuit lang tu chuni se ZPM Sarkar hian stock makang apulungaram IFA na khal tu ni se ZPM Sarkar na phal ve don lo ati to makang amaro chu IAF chuan ZPM thong pia in le na position dan manga la ngai le don ta ani ti khia in IAF ko chuan chu tong kam chu aron hang chu ta tuna chuan ka soi tong khan heram hi ramlak dan ang dik takin la IF kuta hian a ho tir tu chok alania azo DC kuta heram hi tuna chuan danang takin a omme kani chu IF in danang takin Mizoram Sarkar len list turin an dil don chok alani chu dan le hemi indor tonla ina aron Sihphir dan chuan oh kapoi wan thu thu na lo Mizoram Sarkar thu thu kan legal lam hian en Sihphir sela kha khatle min adan lam thil dewa yeah outright purchase thì chuan ram nei tu ne na mang tu tu mamo tu ina direct ka balai na maya tu chuan in absolute ownership le transfer of land sin khan tu nei na ani tom absolute ownership thì chuan nei tu ni na pum do ma nei nga tu chuan in nakina IF ka khan in outright purchase point lo le se adu chuan midang ne na pon an chon na tu right ani dong nai tan Maselan acquire ni chuan ram hi acquire ni le rengin user agency dan lo ni chu mimal da ko Sarkar apa la mamona ko laksana ti chuan ala user agency compensation song feel khami kha ram nei tu ne na piang ape khan user agency khan ram kha ala nei chong lawa katiang compensation ti felani che khan kharam kha state Sarkar kuta che inan kan churai chu dang man tan tuna hian kan malang na chuan ye outright purchase kha local kuit lang ni se chu che khan Air Force Indian Air Force kuta alu don tinan ta tuna kan kalpunga chuan Mizoram Sarkar kuta ongchia land lease ti churam ko tinan maya nei tulinan nei lawa an man tu un sung ram chun manga an li sanga extend helia engam chin po se maximum hi 99 years tinia ma se 99 years si central project like building arian ape nge tu chong maximum years ni adu chuna I claim to ya tu user agency dunena negotiate na tan kon engchen anget lak don kan lawa kaka tuna hian chuanin nei tuni nei Mizoram Sarkar ni party dang ten min beina an shal an tin lo Sarkar ni malram ha banak saka Sarkar ta me ina ani om je chu official te chu an hun lai zelin official ania signatory ania anti ni maya tuna ko hian kani kham sabi wani di siming chu mi khami chu ti zela kha chu kan ti lem lo ka soi tong khan hi a document hi media bi ka chuan
kan perfect thei kha in du chon in lo ching ve nga achan chu kan official kan ming press conference na mo soi bol kha an fraternity te kan ngai ko ve ya kan soi lang lo ni tin CBI chui ti tu Chungchang khan aruling lai ber kan ni ya MNA pon heta press conference te covid CBI chui ti ngam do len tin min challenge sa akui che ka tui pe a lo chom nung tu MNF sarkar revenue minister po lo ni to ngei hian thil tam tak khedon ti chiang renga tin pulang nun mo ko mizoram chief secretary lo ni to in kum thum lai mai CS lo ni to anni te ngei hian FIR thelu sela CBI an chui ngei se ni kan du ni anni panian thelu ngam lo ni pon mi tlom ngai dang in thelu du thau chu kan ring mala tum le thelu tum lo ni lo nang mani pon in thelu ve phe kha chu kan ngam ti kha poi dai nun so ni kan ngam kan ti to chu inga tinge the nia sarkar lai kan nia a sarkar lai berina thelu dai mai kha thil kal pong ani em ti lai ko kha ngai to ve ngai ai kon lo ni man na ana ka kun le jo una drum to ka ri ko la ai da ko ni mo sta ni da ni so da ni so ke do na ni pero tu sta ni da no men il ai bien tu da so ka ri ni ni da ko ni mo ni na to ai dor sui na tak chu a om ke ma atang chuan ka helawa DC lekha number F14011/327 he number balina khan /2025 DCALND/177 dated 1st August 2025 DC lekha khan atuthar chuan heram hi DC ajum futa a possession kha om ta ti hey hele kamang yem ti chena niya IF tele Mizoram sarkar kha akan indor juina om chong lo wa zona pakhata kha kan to ba ko ma siam hian an chang ta se chong le zona ma sa CBI ne na nang manin na tinge ki mai lo ti kha ne cái gì thiếu số thì mình của cái như na complain cái gì thiếu số thì mình của mình suy lâu bắt thì các chỗ em trang đâu kan em này unau cái cũng rest hiện ZPM hiện ra mắt phải là paysa po hi ante paysa in do Chungchang po kan min ring the lang khan cái ni min ring the union sai July cho nên cái mà ni min ring the là mình còn Chhui để qua bắt thì các chỗ công mang chia là wa July cho mình ring the tu te để thiếu sát chiang nghỉ tôi đã cắn nghỉ tên thế mi thực hiện complain thì xem sẽ là cái này cho nên consent bây giờ mà case ông te Chhui rằng cần vấn đề về thủ có cần ta làm đó thế là general consent thì về liền tiền nó cũng sẽ ngay đó kami các cho nên sarkar le MLA te tiền thu bị Chhui đó này chân ta nên Prevention of Corruption Act ina áp ta bằng là prosecution sanction lạc mà sẽ ngay thì kami kan ya kami yang tha hil ngai long ni kon ke ni trong kan tu ber sai ta ba kan na kan siam da ma kia complain ni ron siam se la min pu sia sulai cho nên ani di tu ra pe ni trong kan da ani dingai se po kan ti ta sai del be sa ko sarkar busa ina ram fatura ro man a siam le tuna poisa lo inte ta kan lo sia ta hian engma a zau zom te a nei tu te kan lam na mi na wa tu wa chuan man chang ei an lo man koil a si chiang tu tu chu alang mai kan sia ke ni lam chuan tu te nge man chang ei ta payment pe na te la poisa nong ani kan sia ni maya
po document kan hetal ke ka se kan ngai lamin aram zau zong Chungchang te tu te moron in rong bel le ang te kha ông lo bani ti kan document na tang ya chiang em ma chu bao chuan CBI Chhui hi ke ni ZPM party ang point kan du tu sam chu ani rong ma pa du te kha kan sai chu lai mi te lai rong chu min sai sia tu te min be tu te ya complain of se kha kan ta ba ni rồi nó có khả năng là vấn đề này đó kan để lo cũng làเนี่ยไอ้เนี่ยนี่ outright purchase เราเลยอินตุ้มแรงนะว่าอักเดียร์จะกินมาเราจะมีเรื่องสุดการกัน outright purchase อันนี้น่าสุดดอกกันสักตัวนี้จุดไรจนอันเล็กข้าเติมเงินเงินทางต่างจนได้ไอ้นี่กันสุดการนู่นไว้เราชวนข้าเขาชากันติดละว่าLand Acquisition Act 2013มังคันright to fail LA start 2013 mangkan preliminary notification to post one year anon om thapa koi sa pon perfect dawa he tiang lo ni chuanin akal mang tur chu list aku don ko sawa elai lekha august nik tai lekha kanin lok ma tai points bizon sotgat utang om to ni ti sa ni le som pona khan lekha hi ya ko pin du chuan kanin pet he na som ni pona ani dan siap lo kan lai toy August ni khat sa ni le som ni pona hianin DC hianin order for position di lekha du so hianin competent authority for land acquisition come deputy commissioner have taken possession of the land on this day and the land so possessed is vested absolutely in the government free from all encumbrance in sarkara alutani the notification of gas sangile samni pangakhan chua ani tawni bidong sarkara ama tu theng complain omlo pokani he thila hian kan mat kan sel turamo abul tang thil han ti chhle ngai omlo danan khapin an ko dong ani chet hem kan Kemudian sebenarnya orang itu bagaimana mana kita ini kalau punya dia Alhamdulillah kan ini interest kan mani nama tu om ini baik. Kasi dong kan asal kahun semua kalman tumlut tu kalman tersilau kah. Ani berak ini acuan uluk takin kan ngai tua dana himlo om ini titek DCI zon ko kan zota sorbar na zota chutianga adan suasam chia ani lo dan tu ang kalchak khachu omina lo tin ka soi tong ka sor kan ma kan su lo in lan te po an lo tum u to ai han man ta si lo ke ni ko na lo in bang chok ta IF lampo khan ei su kan sanction to a ron transfer kan du to ani ti an ron soi ka ke ni chu kan ve ga lo thing ve ta chawani ama ro chu ke ni khan e chu tingo ta rem lo thil fel lo te omang kan ti kan lo delay zo kan